bakonya bali chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwase company ya MRM ayuari ayichi size ao nabego ni chirangi ao nkonya bali black sheets egati ibintu binde vinge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabunabono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro to tigara magega agirira rero bwikumbolere ibintu biga asiri gurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyurangi na magacho Safaricom boigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchi wosongo bakere simgwe transit number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Tariki ni 13 Mutinyino yogatano na kabiro mwaka no yowechirubere 25 mo wanchomo ligerinde no kwegena mbiora ndonsi asole na gukwanire abagukwarigane kwanyora mwana maya yekyunga chinsenye chiabo no butko eliterane serasinya kunde anali nkwarigane tia senchira yowe. The student is temporarily closed for a few days so that we take stock of the losses encountered in the dormitory. Eskuru ya sekondari ya St. Paul's Nyankanda hime ya Monyero kitutu cha Chinothe gusie kuri murioka magega yo murero gwateka se nyumba yo buraro ya skuru yo. We are appealing to the government of Kenya to come and take its responsibility as government a little bit seriously, because if it continues this way, then we are totally going to be a failed state. Yorengo muwaziri wechisemia zekirima chogunigaruro kuboli gochia serikali kubikabera bali bunsi bagendete goikirani obosali. Yekeroge kiane kyo bogaba nanta ke kurama bande asiki kwani gonje ni gonko kagira ngano yakobabali. Mo women Republic County Nyamira mungna cherusha mumanyi ni garuro kubolia hochi asabarai okora siasa chomulembe chinga kichinsi ya Kenya gendete kwerubeli asobo cholio bonene. Karibu humonchumo ligiridia haboroki gwana boibole haseskuru ya secondary ya St. Paul's Nyakanda hime ya Monyere bunge ya kitu cha North County ya Kisii ikobagendete ko barasirenene magiga yo murero gwatekana gosambe nyumba yo buraro butukubukira rero na boigo gosamba enibe nyinge kweneke korekyo no mo director wichisemi assessor county ya Marani Justice Kemei nigo hasenkwana ya yenigetseni kyagetembe ateruna barokiwa kubabwa tukirwe gochichinka cyabo kubatikana ne korekyo asobotuki bwa genreire umulikito Daniel Ntire na roboti rwa senchira yogoikirano Nurses kuriga ya secondary yigotoka sub county ya Marani meye county ya Kisii asaborokiwa gwetani miemo bautia makweli ubutuko bugukira rero ga yo murero gwatika na gosamba nyumbega yuburaro kore nonyera bo kirira ugosaligwa kwinibe nyinge kurengana no director wichisemi hasinsimega Justice Kemei nigo yaba beteria gosike skuruiga na kubotoka aborokigwa bonse guchinka uralibaga libotuki gokorwa nemero buriende kobekwa ase bararare chinga kibakoirana wetera soboteneri wensemiga no bukonyi kurwa serikali. Na hivi sasa halmashauri ya shule board of management wamekutana tangu asubuhi
na wamechukua uamuzi ya kwamba the student is temporarily closed for a few days so that we take stock of the losses encountered in the dormitory and also rectify a few issues, the property that was destroyed in the dormitory before the students report back. Nonye nabo nigamenta buna igati ya borokigwa tayari babekero biara na bagenderete gukonya obubisa babanyimba sobotuki na yani gagoja chingaki obotuki boyo bagendereri hasi skuru au aiga Kenya kubatekana nemerero y'ikiskuru hasi cinjira kibotutukano ebikore nonye nabo bererekanire komentekana na munasa matuka bwango iga. We also have investigation that has been going on. Right from last night, the DCIO and the other law enforcement agencies wamekuwa katika shule to investigate the matter, and the process is still going on. The investigations are still going on, and we are going to get a final report concerning this matter in due course. Nkuruba teregeta seni kia gatembe kurega kitutu cha North ime kaunti ya Kisii. Aliterane nguruko Daniel Ontiri. Mwaziri mukuru w'egisemi Ezekiel Machogo yuboigo kurige kirego ky'ubu gavana kaunti ya Kisii soba chali bole bosio ni gamurana hamwe n'abamenyi b'ebunge ya Bonchari ange chimisa na somo cy'obosongo igabana kirego cy'uko bakorera amagendo onye kago chiango chorwa so ko barosere chiciro kinyagitari biti chipara kisemina boigo obainekere ingo chiale kubainyura asobora ibwaye wakiri babere kirifombeta boigo sterobore abo bakurige kirego kyabo bunge bwa Bonchari na barabumba ikirana sensemeyo eli kweya kereko komuri kitu Wycliffe Tyson Manyara na robotu rwa senjira yowikira abamenyi ba Bonchari angechimia inye baikirana asemo cy'obosongo na kumerana omuwaziri omukuru w'egisemi Ezekiel Machogu ase egekarekyo nigo Ezekiel Machogu abaliere eira yogocha kubakorera amagenderero ekero arachorwe ebuna omugabana okisi obochori bole bosio Bonchari ya suneka ndokora aline kwerende itiendo ngalitari usuneo anene kusunea yemeso apart from Rihanna dasumana sawu wanja matoko kwa gavana alisu na kabeke ere before chimi abana b'indwara n'abatemina egense kemo matoko kwa gavana rabeke asumu chuito manene usuneka no akisha tuwabengere before mwabo yesano inoje mijia sona tuwenda wakora inoje asetore ngeti kelina kekule miaka na lenga yenga kete tayiwe utangasuna ngero siwe yaneka rosunga kabon na sato konye karumwa kile chikura byetu abere ngabana ya Kisii County engineero lege ntoka tabanga ngekoreke kiagara chiba chibuche county njisa ile akore Machogu boigo nabachika guchia koba abanchari egetari geisaine ase ekaunti ya Kisii mtu aliyera neira aende team nemba yetu mheshimiwa Magaro mheshimiwa Chimi una tupange te county ni makera ras makere nyomba eno rege tarikiae toto gatena umonjara mano rege tarikia umurai bw'ikiama kia PDP Chemisi Omingo Magara boigo naikirana ase ababoria bamubwatese Machogu boigo Dr. Fred Matiang'i ne timu ngego na bajayo timetoke nasoro bagende nyawe haleluya abagwakiri babere kilivombeta boigo Stella Opole abo bakurigia ekero ky'obubunge bwa Bonchari na barabomba yakera ekoko na kitu kingine niko tayari kufanya kazi na kila mwananchi kila Bonchari niambie mahali unaona tunaweza kuweka maendeleo kama niko na ndoto kuelekea kwa hii mpango yangu ya kutengeneza Bonchari iendelee. Mokana choro mwaki aitejeria ebinana kore nebinge that shows you ebinana takiro kore gasi ingwenye kore no moyo yomo kokomo ndemo fundu ora ni moya kora ko tonya wakati mesega reacting na ile yale to mukuri kare tarifa
Kuripoti Gatembe kurwa obugatagati bw'omuji obosongo njagwa Cliff Tyson Manyara. Magega yo kolege karo hamuna bamenyi babunchali omusike machogwa morabike magia BDB Chemso Mingo Magara na boigomo wa kirikiri fombeta niko babulira serikali nyale kuligera lichibura bure cyo kigendete comment kana mono haigeme yansi ya Kenya okwana hamuna barali niko babulira serikali nyale kubeka byara bali bonsi bagendete gwikirani obosali obwo. The cardinal and the primary responsibility of any government, as we know, is to protect and secure its people. Security is the paramount responsibility of a government because government is supposed to protect human life and the property. What we are seeing in Kenya today is most unfortunate and very sad because yesterday you saw Kisumu, wounds who are being sponsored by government agents. We saw what happened in Orikarau Nyandarua, where a policeman shot somebody who was innocent. We condemn this because really, as Kenya, if we go down that road, then we will not be our country. We will not be able to have a country. We are appealing to the government of Kenya to come and take its responsibility as government a little bit seriously, because if it continues this way, then we are totally going to be a failed state. Kuhimiza serikali wachukue jukumu lao kwa kuchunga maisha na mali ya wananchi wa Kenya. Kisi included because tunalipa kodi. Atuulizi kwa kupembeleza. It is our right. Imeweka katika katiba yetu, lazima kila mtu apate haki yake. Haki ya mwingine inaisha pale yangu inaanzia. Anybody who is in power right now, anybody who is in government right now, can harm you and walk away scot-free. Why? Because they are being protected by the same system that you expect to protect everyone else. Oko boli wanigo kwa rurigo cyasaba boli kolenda abana babo hase yarora kanire komentekana kubikorwa by'abana bakego salibwa na witwa nabayigo gutachirwa inse okuno kuboli ko bimenere fu county Nyamira umusikiche rusha mumanye ukwana nchinga kyabwato ke kabu kya magendero inse yekiganche kyangafu ase chinsemu cyagashubabo samaro umusikiche rusha igagikere bikorwa hebyo asaruro kuboli aho cyase serikali ko imukige tambugere getindi ko cyasabu bagendete kubikirani. Nini inaendelea katika Kenya yetu? Kwa hivyo nataka kwanza niongee na wamama. Wale wamama ambao wako na watoto ambao wanaenda shule. Juzi hii wiki mzima tumekuwa tukisikiza kutoka maredio. Kuna wasichana wawili ambao waliuawa bado hawajashikwa. Mlisikia? Wale wasichana wadogo, mmoja alikuwa 4 years, mwingine 5 years. Ni watoto wachanga ambao walikuwa wanaenda shule. Na ilikuwa asubuhi sana. Na wacha niwaambie, hata hapa kwetu nyinyi wazazi, unaamka asubuhi unaenda kuchuna chai. Unaamka very early unaenda kwa shamba. Unaacha watoto unamwambia uweke uniform uende shule. Mtoto wa 3 years, mtoto wa 4 years, mtoto wa 5 years. Nyinyi wazazi siku hizi sijui wale wa zamani najua tulichungwa. Wazazi wetu walitulinda vizuri. Lakini nyinyi wazazi wa siku hizi mjue ya kwamba jukumu la kwanza ambalo Mungu alikupatia ni kuchunga wale watoto ambao alikupatia. Unaamka asubuhi, unaenda soko, unaenda kununua vitu, sijui unaenda Keroka, wengine wanaenda Daraja, wengine wanaenda Miruka, ndiposa waleta vitu. Of course tunajua mnaenda kutafutia watoto. Lakini ukiacha watoto wa miaka 5 peke yake kwa nyumba, wajipange, waende shule na hata warudi, asubuhi unakuta kama mtoto kachanga kanaenda shule peke yake. Nyinyi kwa sasa. Mbiamole. Huo ni ngwana kweli? Jukumu lenu ni kulinda watoto. Na mnajua sheria yetu inasema mtoto akiwa chini ya miaka 18 huyu anahesabiwa mtoto. Mahali popote ambapo wewe uko,
Lazima uchunge na ujue mtoto wako ako pande gani, anafanya nini, ako na Omo sikencherusha mumanyi hoyu boikarana hase skuru ya secondary ya Gashuba ase wadi yabo samaro homo yagabo gosire byombe asaba kubwato kachitangi chamache ujase chiskuru gosire birabu emepira sokoba emepira na boigochi uniformo okwana chinga kecho ni gocherusha boliri abana siasa okwana siasa cha maskani na boigechi chire no murembe yekero geke kiane kyo bogaba nanje akekurama bande ase kikwani gonje ni gonko kagira ngano biya ko babali tindi kora monde dande mumanye kero kikyo bogaba na akina asoki akimo montige kabako kamoranje 2027 morote mere mu mwangete tinyaro katyeno mugante bintirende sukuru teyo tinyaro katyane titari gotwara titabwa sanitary tawe muna tiko era tiatakire ko era next time muna bako igora tisanitary tayari na bangire ngoti chachi era muna nacha sukuru eye na maitaba iseke ngo primary aro na areta tembono igati atakire ko era secondary alia imbwate tisanitary taweri ngo abaiseke baino amangana ya mate muna naga soete ntena amanyite na abana baino akara bari ko tirote no bari ko genda baba raped especially at school abandi basira baba protected ngataka kwa advocate for water tanks in schools yamanyire ko be party ngiya goeta apart from a few turate supporting na nka tutarakora togota gukora in the order of Nyamira tisukuru tiana na arule titangi almost chance asengencho amache ni uhai kakintenda etokosorora ekiagera sisi akina mama ndio tunapenda kuona watu wakuwa clean, wakinywa maji clean na kila nyumba ikiwa na maji na intenda ketokosaba gaki sio chaki baba kugwata lero iga anse ino gaye bono gokorera Kenya nkimara kini anse ino lero gaki na gosoro iranja gaki abantu abakubansorora tochi tole megesi maga ele negesi mekio gesabu abantu baitai gangwanja muri tomasorore wananchi be Kenyoro kia hege chini hime ye wadi ya itibe bunge ya North Mugirange County ya Nyamira ikobeso kirena kurubiro byabo magega yo kwiberwe taya ye nyagitari ya dispensary ya Nyabunge kurengana na wananchi abo nigo baorokiri ubo bwabo asebaganire babekerwa burende helino nyana mache yetabo isa kubura sensemeyo asensomo ya yo mumsibe wadi ya itibo muskira mekiswe yenana igatebiro nomoroberi nororo gochi kuri kabanyagitari hime ye county Nyamira linyagitari buneli ya Nyabonge echake kwena nobokereri bobogwe ni muri kitufati gadi Kisemba norobotirwa senchira yomwikira abamenyi bekenyoro kya egechini imeye wodi yaitibo nigo baoboereire okuborwa ko burendi maiga y'abantu batamenyekaneti goso asenyagitari ye dispensary ya Nyabonge na koiba chitaya nasinginjo abantu bachina ndebe taya ko nyo mwesi migwa bigitegora ye sensa egoja yo kamara goba nande mambi yarima naona bangina no bakone libintu nsaiga echiro kaga segechini kaga wono muntu nabachete kaga akabwate egwerende tayeyi akaiba akaira chasa marieta Beatrice Miyogo aiga nonke gechini omoja ndoto nyorire gaiga konyeto chande getento bugati bora bugaiga etorege sunteime chinsa toko mnyokanisa kera twarure chichaime saa 2 na toko sieke biashara twanyora siringi 10 twanda gokonyera abana wone taya yachete kaibwa amache tobwate gaiga torigereti ngabone gento getigarta amacha no 5 iberu tole ono boibio aigo mochio no moskari naro abaskari mbali kilo mochio ya naro moskari naro ngaya gotoka pake minto bya kubunwa kubatikana no busaria oboiga nigo omo MC bwe wodi yeiga yaitibo omoskela Mex Square enana atebirebuna nigo barache gutwara ibarasa erio kubachora abaraya bwo barache gotenenera inyagitari yeiga na boigo amache rituko lya mambi ngobwata toro moibi togo kora korwabwo rituko lya mambi
ngoigora turi para ya bweri tochore komiti ya nyagetari ne komiti ya maje at the same time toche ne bramba amacha asoki gusiko erinde kero mwana inji otageta amache ayanyorere siko igo bona kitina decide irigo erinde totware omochoko no morembe iga mpaka rituko ngoja koreto mugavana n'abanyagetari kere nyagetari yego chagochaka gokora emirimo nonye nabo omo MC oyo ukwaneire igoro yemeroberio yo gochia koyigora inyagitari eye body yaerire yachire training bakorire bono ngochaka bare emirimo na intuna ba MCA ntwetetie budget ya over 94 million chyokorika abanyagetari so abanyagetari abo nabu to expected bachega no mugavana Amos Nyariba sare abantu banyabonge dispensary mba mwanjete nigente kenene pi batagete barore no korabune dispensary ya chakire gokora emirimo Tingo reporter Getembe koroiga senyagitari ye dispensary ya Nyabonge ye gotoke meye ward ya Itibo North Mogirange county ya Nyamira nje Fatigad Hisemba Wanjumu ligelia soroboti ruo tanyoro mu timokomo keto kwira na ntugande ne kyonga senchira yobwikira Eduka ya Uhuru Superstores ye gutoke miyo mu cyobusongo nkonya bare ebintu buna bono mbabwate esukari kurwase che company ao obusi bw'ingano amabuta y'icingeni kurwase che company ao amajani kurwase company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bare chirangiche e company ya Crown asibego bakonya amabati kurwase company ya MRM aywari ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bare black sheets egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolera ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere astisemo cha Uhuru complex eyuerange n'amagacho a Safaricom boigo no tukutuka sakro ku JM Towers ange na Credit Bank ime yo mu cyobosongo bakere simgwetera set number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ine kwabiri gukorya a road show track iyo bwatiriyo girija iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya a track yiga ya road show iyo rakorere a product launch use emisangerekano ya gisiasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye chi road show chinde chinyinge bono nigo twakoretere a track yibwateri bagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiria nigo liri ya kigima eryo lichunjugire ligo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo babwata chi DJ Chanjere chi MC nabwigo a track yana boko jitumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street ndeyonsi chingaki obunjeli bwago ne byasara byakinirwe aka esimgwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange
ne aino munchile na nutagete ko igendereria na bwo gukinya ebyasara byaho eri onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiuri go setting semo chinde ebe ni supermarket utagete koreria e wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obosombi gwika chi event ao unabono iria catering egatie chinde twakire esimirero wetera ase namba 0143567165 gosin 0704765412 Wigo nabukututalira ase chabizi cheto imeyo mucho musongo asamagacho auru towers irongo litangani mbarabali na AM Taylor gose ebengi ya Kenya Women kinya obunchi libwa ona Getembe TV rero Getembe Television Network ikinekeunga kia mamagusi. Karibu na hinde humanchumo rigerelia oyo lengo umuna chebino manene haigameyense David Maraga ikagenda hetewe soke na kuhikira uburai wa serikali ya Kenya kwanza inse uburai wa yomurai wenso muske William Ruto anso kwene kyuburai bube ukwana chingeke cyo Maraga niga terebuna serikali nigo yasinjiro gukora kibura burwe cyo kigendete kwene kiwa na sabarai wo kwamirelia serikali. Government is acting illegally. In fact, I could say that the Ruto regime has become a criminal enterprise. They are acting illegally, and that's why they are using unmarked vehicles. They are the police officers who are used even mask themselves, and they are in civilian clothes against the court orders that have required them to be in uniform with their police force numbers so that they are identified. A government which has nothing to hide does not act like that. There is no reason whatsoever why government should be involved in acts of criminality and hide behind unmarked vehicles and masks. So that's what we are saying, that Kenyans as a whole, I want to appeal to you. We are slowly descending to the state of Haiti. Haiti started like this. Now, if you get government engaging goons to disrupt legal proceedings, including church worship proceedings, what are you telling the country? I want to appeal to all Kenyans that we stand up and say no to what is happening. If we don't do that, we are slowly descending into the state of Haiti. Patrice Kemunto Bosire hoyoro muboraka kurwa chinse mocha buruma ibunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii ya matengimani goba mwakerembi ya chwero kengo nyambane hoyore neganga yokulige kero kibujumbe wa Nyaribari chache asobosirwa ko bagachire nyumba yangmate yekorra makongu heiba bereke wetera kubwatikana ne nyombe yo yabereke gotwa nabo igogesa Patrice asireti omugako ye muri kituwikiri Tyson Manyara narobotirwa sinchira yowekera ase eyamate ya Beatrice Kemunto Bosire oyore omong'ina omoboraka korwa ekenyoro kia buruma Nyaribari chache Kisii County oyo obeire ka gwetera amakong'u ao buna ogosererwa n'omugako ye komenya ase enyomba eyemo n'abana bae bonsi nainde eyokonye egotwa nigo amwakeire mbuya mono ase Joel Okengo Nyambane oyo ogokeria ekiro kia bubunge bwa Nyaribari chache ase ogoyekerania eira arwete yokomoroseria enyomba enyia njama lietane ngoru kwa Beatrice Kemunto Bosire gaki nagokire mono mwesimi wa Okengo Nyambane wachire gaki promise kwa rwete gaiga boruma gwaikeraniri
gaki mbuya mono sana ayare gwankoreire ntebe gwakorera makumi amanene sana igekogera nigo narenge nyumbembe igo narenge nyumbe ruete bi ngonjokana na abana tukorana barwe nyumbe yemo lakini buno mugakona arara yambano ugachokarora ukayeria mariga ugankonya nandi bono gwantinyiria mariga soko ngagachire nyumba igonkoire nerimbia mono abanyakenyoro boigo mbagokera obokonyo obwo na manena tokorera senke yaito yo mwaka late sereti aingwakera omwesimigwa oito okengo nyambane ngambu yamono ase eira arwete asoje kwagachira omwana oyo minte nyomba nande unyekiraniri bwagachire nyomba yonde neighbor yo mwana oyo siraga egento twarorege kone is a wonderful times that this Mheshimiwa Joel Okengo Nyambana has done for us. Ase chinga kiechio niko baria eira yogoja kumosira ase ekirogo kyobojumbe bwanyali bari chache ase obochori bwakarebosio ayo gwakorire gento yogo kumiga igaboruma abantu baito bonsi morigereria kimorora yarakorire kose ni chuso sukera ngo chichorigereria ondusiria ase nyomba yarenge ngotu nyasao ito mukune kuno mwana oyo Kengo erinde twararenga naisaine kugambira nyali bari ya chache abantu bonsi pi barorega konegi yakorekanie nyumba roro cha bande nigo bakoruchi promise bakachingako bade bantu koreke imbago ikirania lakini ero ikiraniri ingomotore 2027 no toroka monere You brought a body from Nairobi which was costing about 75,000. You went into your pocket. Oh, it was wonderful. Yes. Continue like this. We thank you very much. Come down and see everybody. We are behind you. Kolipotri Gatembe, Kuroborumanya Libari Chache Kisi County nje Wycliffe Tyson. Urabenso muske William Ruto niga kagere gochikoiro boraya sentunda ya kabera soba chole bonene umwaka w'ekirubera 2025 hayonkorengana no roboti rwabwatukire ne kyombe kya Invo Truck. Urabenso muske William Ruto korengana ne kyombe kyo igatangene ne kerengo ke 30 igoro yemia kubwatigwana Kalonzo Musyoka 13 igoro yemia Dr. Fred Matiang'i amone Edwin Sifuna nigo bwate 12 igoro yemia Keroyomo Gatigashagwa niga bwate igoro yemia Papo Wino igo habwate 3 igoro yemia David Maraga ibere igoro yemia amona Matakarua niga bwate yemo igoro yemia asesemo yekero kyo mokonyi bumurai bense orengana ne kyombe kyo mokonyi bumurai bense muskeri Professor Kithure Kindiki igatangane hemeronge tetuna igoro yemia Gladys Wanga ikome na yemo igoro yemia Oburu Odinga isano igoro yemia na Hassan Cho inye igoro yemia. The Vice President scores 27% preference. At 26% would prefer Fred Matiang'i to be their presidential candidate. Of course, Edwin Sifuna comes a distance, third, with a 19% mention, and former Deputy President Rigathi Gachagua has 9%. So, just in summary, we also have other candidate. Only 3% would prefer former CJ to be the presidential candidate for the United Opposition. Then Martha Karua has a 2%, George Natembeya 1%, Eugene Wamalwa 1%, Okiya Omtata 1%, Honorable Babu Owino 1%. Then 10% are unsure on who they could consider. So, the key takeout, no much difference between the two leaders. Former Vice President Kalonzo and Dr. Fred Matiang'i. Notably, Edwin Sifuna has 19% as the third most preferred presidential candidate for the United Opposition. And of course, we can see it by region, who is preferred in which region, and by gender. More male would prefer Kalonzo, then also other age bands. You can see Matiang'i as his highest in Nairobi 30, then 29 in Nyanza and Central Province. Sifuna as his highest in Western,
as the possible presidential candidate, then of course Nyanza and Coast are tied. Ikiombe yokurwani bukurume haigeme yensi ya Kenya EACC igo kene kiruna ngende tikube kumukia bukuru bukurume haigeme yensi ne bikurwa gende te comment kana mono haigaime ya Kenya nene asabarai ukona chingike chomunya kero kubikiombe kyo piso mu David Oginde iga terubune gangene ne yekiombe kyo no kwene kubuna kero muntu anena barai wekirani barabokarali nabo iguburai urubia. A very sad state of affairs to find that many young people are openly ready and willing to participate in corruption given the chance. This is something that we must reverse. We must work towards reversing that so that young people are upheld by any actions of lack of integrity. Corruption undermines public trust, weakens institutions, and ultimately takes away the hope of the nation. Every act of integrity, however small, contributes to building a stronger nation. When we refuse to give bribe for service, when we report corruption, when our institutions strengthen accountability, when businesses choose ethical conduct, each one of us contributes to a better Kenya. Na kwe kiraga bomanchumu kirera nongo kiromweli bomwana maye kiunga chinsenye cyabo no butiko lieterane Cyrus Nyakundi ayone kichibicha na muri gakira senchera yobo ikirano nigarenge DJ Arsen nago sabiro to aroboligerera nabo igo botuko urubia. Baraka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, ninjo mangana man, ninjo bangina ninjo. Aye, undigere tiabo, nkaruku makengo, andati nkengiri, ndumura misati karumura misati konyege tegandire, ine data. Ngakyoko ngacho muntu ngayoli wano zengaru ari to buli ubwenya moleo, karokende nenchara mulite kyomeli mabere tayo jipotaka bwabere boke. Bono kumurukanga nigari kana nditalibo. Nkaruku makengo andati nkengiri ndumura misati karumura misati konyege tegandire konye bwete gandire pyo bantu baka uri mambya uje goko aku nanya sai nawe mubekerete ngakumambya yaya taligo aya kanyabuli ndumura misati nero muno buna abana butaka buli uri mechigo yeta gwete ngombe yenye enyore moli ko ya bole enyore moli bazi nanda muchina ndakabana kamwana naho bakobyuka nkarukuma kengo andati nkengiri kandu bura misati karumura misati konyege tegandire ko nawatanga lebe no kimu ngaisa uriyo kora muntu ni wezo roma nyera no kimu yaya iwo no ko muntu makengo akengire takengiri Baraka ninjo rembe, ninjo dorome, ninjo mangana man, ninjo bangina ninjo. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoke meyo mu cyobusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'ingano amabuta y'icingeni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayichi size ao nabego ni chirangi ao nkonya bale black sheet egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolere bintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyerange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena credit bank ime yo mu cyobosongo bakere simgwe transact number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores
The People's Choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne nubwatakorera kundi gwensi ebinkulye kw'emikutano okorera kugukwa kulya gukwinyulya kusemera igenda yonsi oraganye eraliwe mono Getembe FM your station nero eridyuka eyubwate sigine ntindi nabwigo ensera kirage tangaza munintwe asirigulirya mabuko twakirisi migwetera senamba 0143567165 Getembe FM asa matangazo ana olegene. Ine kwabiri gukorya road show track iyo bwate yogirija iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya road show iyo rakorere product launch ose emisangerekano ya siasa brand activation ose emisangerekano ya cooperative egatiye road show chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwate libagaliya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiriya nigo liri ya kigema eryo lichunjugire ligo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo babwata chi DJ Chanjere chi MC nabwigo track yana boko nyetumika asaba korera live performance nigo tokurwa obokorera wito chinsema abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneje county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street ndeyonsi chingaki obunjeli bwago nebyasara byakinirwe aka esimgwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange. Kila litukulie hiki shaka litukuliao etwani ya Getembe uchakira chinzi 12 chamambia kila litukuli Jumatatu weka Ijumaa umirana na Geoffrey Onserigo Matilda Omego kumwetana na The Schoolboy James Onkorogo asumurubile witwani ya Getembe etwani ya Getembe siasa ajagenda tuko kumakuru asibinyirime amuna maya emijadala lemebao asama gazeti never nayanda mhonge kurwaso wikwese numuruli witwani ya Getembe uchakira chinse 12 cheli mambia wika chinse yeguru etwani ya Getembe kila litukuli Jumatatu wika Ijumaa imi ya Getembe FM na Getembe TV ekenekeonga kema mogusi wakile emambengia kila nafsi na ita ugukwa kwaraligwe wa Victor ondie Kenya mache Omori nigo ale omwana o Joseph Omori na Damaris Kerubo niyo mwabo Amfrey Osoro Lydia Busbori na Bran Omori nigo ale ise moke Abigail Iral Nataria Sami Chantal Nabande Abange mbamwabo guchese Johannes Orekeire Godfrey Omete Kenneth Douglas
igatia bande abange gusangiriria gusomo chango nobeli tukulia Jumapili tariki 12 umutinyu gatana kabiri mwaka wa 2026 asenka yabo igotoka Nyangena umubere nurusiwe enkendu ya Nyangena tariki 13 umutinyu iga litukulia Jumatatu asabirwe na kwenigwa lituko lia Jumanne tariki 14 umutinyu gatana kabiri mwaka wa 2026 asenka yabo igotoka Nyangena Village Kitutu Central Ward Imeye County ya Akisi kurwa ase studio ya Getembe Television na Getembe FM chotumina ngora na magombo Nyasaye abalemie wewe na mimi tulikotoka mavuvini hakika tutarudi utakuwa wewe upande gani ne aino munchile na nutagete ko igendereria na bwigo gukinya ebyasara byaho eri onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiuri go seti nsemo chinde ebe ni supermarket utagete koreria e wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obosombi gwika chi event ao unabono iria catering egati chinde twakire esimirero wetera ase namba 0143567165 gosi 0704765412 Boigo nabukututalira ase chabizi cheto imeyo mucho musongo asamagacho auru towers irongo litangani mbarabali na AM Taylor gose ebengi ya Kenya Women kinya obunchilibwa ona Getembe TV rero Getembe Television Network ikinekeunga kia mamagusi ne noganye kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo enyangi usuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega ashirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi wigoro nigeti byetebwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigogwitira semeria WhatsApp usiku yake simigwitira namba 0143567165 Kyopongoli umwanone kiririane eduka ya Uhuru Superstores yego tokemeyo mucho musongo nkonya bale ebintu bunabono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'ingano amavuta y'ichinyoni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheets egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabunabono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift